nyamekase wa break ina na OTUMFUO setutu ama wa baye nam ayehye ati se ja bofo odi na chi no bofo ne ye gold pa ti se asase we su kura no ono kwa ne nana ma hunu se bofo kese se adi na chi asase we su Ghana tumi bia ni hono a eso si nana akunya tumi ata chiri nana tumi no a ode kwa abrofo nanim no na eso ki abrofo nanim eso si o tumi na se broni ni tumi o menua yewura tumi na eso ki broni ni yewura ye nana opemoso a wote abanya so abanya na wote so no nyamekase eso si abrofo tumi 100%. They don't know what they any yes, abrofo no ba Ghana ha nyina na nya hwintie o eye abanya ni no ba Ghana no beso mbefa omo ye ya boni bie no na hu abanya ni da me nka na da o mo say abrofo na befa ko o bie no beto fa abanya na free ha ko da anya no kre abanya no wa ha efie oha ane aduonum me che 150 years ana abrofo no ebefa asanteman'S ye hemfo nema aye pempena ne ene gold ne nioma ahodo asum asanteman bo no ombefa koye sanfri hia na ba besi meyi a yensoso no ye de ene abehunu niema ahodo a ekoso ene ye wura otekokko so OTUMFUO osetutu ababi o se no se odi emfie aduonum abra obefa abenya kese no me 25 years anniversary so bedidi a no sa san o san ko nachi no ne abrofo no kokasa na eniema ahodo ombefa free asanteman'S ano se enkebe ya komoma ye kwan ne sa de ba asanteman'S bio na ye nyina ye hu ade fefa ye wura aye ede ama asanteman mra oni abrofo no kokasa aye na omode sa niema no ombefa ye no bi ede aba a OTUMFUO e kire ne kese ene se ne tumi site. You think it is that easy? So obeko broni nche no ko convince no se mesre wa obefa ma ade de ko so many years fama me fisa fanko ba bia na ade ne da. It is not that easy to say you were to me calling of no ko din ko wo de ba she ne so say tumi bi e chance whether you believe it or not me that's how my belief tells me. Meaning say you wura say the on so de prekope nko ne mrofo ko din ko bo na mrofo nte na se na o mo fa ade de man ye convince abrofo sa so when you sunsumu anu ode ya you can do it ekwaya ye wura fa so a ene asanteman yate de ne na no kuntunkuni da ye wura eyi kira amansan ni wiase mi ehunu se nioma na ba bedru no in fact sunsum nipa ono oti sunsum ase obekire sa akwa ni nyina odo de sebe o kasafa ye wura ho OTUMFUO ho no wankasa yi a ono ntoko on be ko social media ono be kusa one month na mo nkunye se ye wura eda na koma so abusafo nye obi an me hia ne ne se African powers ejabe so he owa ye be wura sa nkobonim Dr. Grace Wadu oye Ghana nyina dia sanse be djuma wabie wo Ghana no obi anya so mfaso ene onka tiasifo asase wo bi ede na esie de na ekoso African powers wa obi wura sunsumu na ode mu nkomo na ede abra ma me ko de nchen na ye nhye ye nkomo twetwe na se ejabe so he there is something behind the scene. There is something behind the scene. African powers No doubt. No doubt. Now we get something to say. Nyamekase ho ye pa. Afeno brutal. Nyamekase ho a obadwuma budubudu. Edin kan entia kase pa nkoma Poku TV ahwefo ni abusuafo nyina. Obi aju. Semre bia mo gemre na muti African powers. Me kire a me di free me Nyamekase ason ye ba. Minua bibi wo wiase o. Wow. Won se emre bia ne kra me kasa no ese ma me kasa me to fem kakra. Awon se me kasa nyina mani age. Bribi e wo wiase pa. Na me se me odifuo anase sofo anase konfo anase obi obesole se bibi ni wiase no. Na sa ni pano se me bia me kan na me nim de ono anka so pese wo kire because nipa ntimi nya awurade. Se de twira se me na ma yate ase. Na men kasa e ma me kasa nwa bebrebe no. Encha kese pa koma ena na OTUMFUO osie nana pia nana utina tibabi African powers chia abusuyakuo ni nyina mesere nyame a oye nyame kase tumi se oma wonyini wonu ahonyefo nyina munyini saa kopum wiase awiye na nyame kase na ankasa mreso a na oma na hini asane mu nyina so na asemu a meka ne se Anze bia mekase bibi owiase. Bibi owiase papa. So obi kase hwi no wana nipa cross woni hwe. Asempa na meka no. Obi obebe na no Ghana ha.
Ebeka se tumi bia ni wi asna se nipa ko so woni hwe wo yam titontura ka no na wo tumi na wo so di quote tumi foforo mi ni se bibi wo ba bi na wo tumi ade quote tumi foforo bi na no me wo ho na nyamekasi be kasa kire me se okay wono a wo ye nyamekasi ya mere bia no obekasa kire me se ye na OTUMFUO se tutu the second me so wodi na hinie every nyamekasi e camp na ba asasi so se nyame nyina asasi we so ni pe every nyamekasi camp wan na asasi we so betima ka kire me se onim ni nchi asasi we so han na si onim ni nchi anya ana sabi se mere bia no me ba TV kesi na se me kasa aya na obi nim se bia menim dia meka bibi wo wi ase pa hwese afi pole 150 good years. Yes, 150 years. Ya tete abolofo no eba besisiri na nanom ebeje na nam pempra de edi dwa no ko abochiri omo sa afa akunya kan ho de koy enam se entra me se Ghana ha sei ohini be obakasa tia ebekasa tia na OTUMFUO se tutu bia na sa ohene no mi ada me kasa menim de haro no asempa na me ka no every se nana eti se awurade ene wo man mu na nipa nim asempa na me ka cho ne no tumi ewo manhia ye wo Ghana ha sei no make maka se wiase nyina kura no ahapa na Ghana ne titiri kumase Asantehene ho no nyamete asempa na me ka no every se or they say convonochi akunya a oba command e ma ne be pia Asantehene mu hanu se no akunya no se me do beka o command free murukumu ene bae Yesu Kristo sentene a oye ya etwa convonochi aye se obi woman nyane no ene ko na man te se convonochi e bi me be African powers na me nipa me so me free Asantehene region hanu a me so nipa wo mama nyane no physical ya me papa o me ba asase any abofre ya no ayi bo ho atrema yes ebo ho atrema or they say itiri akura bi eso ton so me de ne koto hospital na andas wo nyina sa me mani nyane hwe abrofo mu nya yaresa menua enti se me ba wiase be ka se bibi wo wiase ne se obi da o te se hwi ni wo se bibi ni wo ma wo me do so kan sasi kanya me kasi tumi ekura me bia me de ya adwuma ese na kanya de senka na nanom pempra de ya free Asantehene mu ha koyen ne kabesa abada se wonim se nyame kase wa breti ena na OTUMFUO se tutu ama wa je se wa baye nam aye hye ati se ja bofo odi na chino won bofo ne ye gold pa je se asase we su kura no won ono kwa ne na ma hunu se bofo kese se edi na chi bofo ne picture na odi ama yes bofo ne picture na mba me dama mono yes tumi a etai ye na OTUMFUO se tutu achi nam da to soro no eye sika ko tumi ya eye awurade tumi na ngasa ya awurade a abepie oman mu wo de ya hwe Ghana ha sei se nyame kasi pegya sofu bi a obegidin power Africa ha wi ase ba bia ne di ko anya se Ghana ha Asantehene mu yanko Ghana ha ye wasofu bi a bi mu free voter bi mu free north bi free other region central region ye woni party wa akese o mu free Ghana ha sei se nyame kasi nya pegya wa no pegya wo na wo na tre akọ ba bia e fa wo ba bia wo tie ye papa Kennedy Japan nyame kasi na pegya na mana yesa okay Reverend Owusu Bempa Dr. Asalitu nyame kasi na pegya na mana yesa me odifo bia ni wono mo enne wo pegya wo Ghana ho beta be ka cha me African powers se nyame kasi na mana yesa Ghana ha se won African culture ya emere bia no edu akwasida ina nanom konkunya so ko bompaye no sa culture no na e ma yeri hunu nyame wo asase bi so ene ma brofo no kwa hunu nyame si nyame wo ho okay enam ye culture na tetene so ene ma omudi hunu awurade anya brofo na che Old Testament bai sa konfo ya ena Yesu bae omudi Yesu bebo ye bo ne ara me ka se ebo ni di Jesus ya na nipa bi ntiase ebo ni di Jesus ne kire se abrofo ni Yesu bebo ye bo omo de Yesu dane ebo to bo Africans ono mo de beje na nanom pempra de on se bia na emire bia na meka no on se emire bi na me no ye program si a e ma me kire o kwan fa aso atete no abrofo be sisi nyina ena mo se tumi o wiase na nyame kase tumi asole Asantehene mu ye adwuma ntino no doubt say there is a year will come bia emire bi ba me se nkom bia to emire bi bo the word Ghana no ebe ye krabehwe asempa na meka no the country Ghana ebe ye krabehwe enam ye na OTUMFUO se tutu amamuo eni na hini esunti no ebe ma Ghana be ye krabehwe okay asempa na meka me ma obi adi ono ko ni di na mebo okay efi se de me hwe sunsumu
misunsu nyame kese ne me kasa ekasa fa na ho a na ma hunu se nanim ne na chi ahenya bia ni ho wasase su a ye o ka nyame pa edi nturo mu dia e no man Ghana okay na me se abrofo no e no ma da Africans a che mo se nye tumi a e wo wiase ya o mo ani mu se tumi wo wiase a kaye ne ina na ma mefa ko ye no ko mfa ma na tumi a se sei edina na achi no tumi no na pie na tumi ne bo no ma so tell us a kwan be so because enye so easy so we be kwa convince broni say be ade a ono be fa wa be wia wo ko dadada broni wo be fa wa de de so be kwa goje wa de wo the Africans na omo be fa wa slaves na wo de omo ko nyina edin sa anye be nyina wo be dia tum kura so be yes ade no cause oni broni share we ka to say o masa froko no wa wo ye nipa be to understand say ye wura atimi akomrofu ho na o makokasa ama brofu ya dia tum say okay ohene kase wadawoma ye ya ne be fa ye be sa de ade na ma fa kwa asantemam ko kire obo so oni abekasa de ne de ama wo sa de aba tumi be nko anem e wo papa ye numu a okasa abofu ntimi resist na obi ni oba ntimi de ma na ode ba ye amenka se mi kire on se akunya era na te so enye nipa na de ne nsa ye eno no kra na se ema nipa bi a wo asasi so de onye hwi ni kra no sa history na eda ho no eye no kre efise Yesu Kristo asase we so wan be hu no eye no ho asem na ya beti meboa ya kire no ho asem omo that time de asase we so nipa eti asase we so sisi obi ya no hu na ye person sa so na ye asase we so konfono che obi ya no hu e true so ya na nipa bi age Yesu nsem adi more ase konfono che de ya konfono che konfo se de bi wa ya na nipa bi age Yesu nsem adi more ase konfono che se ebe Yesu hu evidence aba o ba Asantema'n mu ha na se Ghana ha konfono che hu evidence nyina wo okay ko bi okoye hu sentani bia na evidence wo sara Yesu so de yetie o tia se na ade na ye wa Africa ha se no ye se ye nyi konfono che tumi no he me se Ghana ha se na South Africa ha obi obedi konfono che ene Moses mu o mo ba pam na danim etumi ye di biara obedi odada se kese bebe na kuma mu abrabo mu awasase so serious enti se wiase e won no se wanya ni se bibi o wiase a obi fo wade kron fama because what is hwinu na hwinu no obi wiya wade dia wode ne bekọ agu se aduro no emwa asa no ko aduro no ade ba ko ka onyini wode na ya juma ma dey true pa enti die enti ama sesei aborofo na tenase ya hunu se oman ya African money ni titiri oman Ghana omusoro ye ro OTUMFUO se me sese oman hu se bofo kese a apagent no na first na ne afa ni King Solomon me bo sese afa ni nyame kese yeah ana woni me boni di nyame kese se me mam muso bi se afa ni nyame kese nyame kese na aborofo no ti se sa bi na pie Africa ha se kimu no ama omu ye ma hye omu asem pa na me ka cho ne no me na me kasa asem ya kire wo efize me nim de me na gina so me de kasa oman hu se yana na no chitumi a ode ba asase we so no na atumi no na efe nyam kese okay ase pa na me ka cho ne no pa na betimi aka konfono che abosma na odo mu ya adwuma obo mu ni a kire me Ghana ha e pa difo na konfono obo di na kire me ase pa na me ka no sunsun na efe nyam kese akunya ne enye soro ne firi bai sika akọ yetunu fam na se yetunu soro sika akọ yetunu fam yetunu soro enso command ma ni firi soro na ye dai e bai entimi ni a we da di prefer say yana na OTUMFUO osie tutu the second me do soro kan asasi say de nyame kasi tumi na ye no obi o wani no be hunu de ekura na obi o wani bia be hunu say yes tumi e tai na achi no asasi we so tumi bia ni ho okay Ghana ha say Ghana tumi bia ni ho no a eso sin na akunya tumi e tai chire na say o ka dia na tumi no a ode kwa abrofo nanim no na so cha abrofo nanim eso sin o tumi na say broni de ewurade aya na say asem we ni ana me broni ni tumi o menua broni ni tumi yewura tumi na so cha broni ni yewura yana na opemuso a wote abanya so abanya na wote so no enyame kase a wote so eso si abofo tumi 100% de na ma omode enioma yes say awuni bibi abrofo no ba Ghana ha nyina na nya hwintie o eye abanya ni ntino ba Ghana no mbeso mbefa okay omo ye ya broni bieno na ni hu abanya ni da me nka na da what is yes broni bi ko hu da omo say abrofo na befa ko bieno be ta fa abanya na firi ha ko da anya no kre abanya no wa ha eno ne ma asante edanso no wo wiase nyina eno ne ma oman Ghana edanso abanya ni kata Ghana nyina so nyese asante yes e wo Ghana han ko ba bia asempa na me ka no me na me ka me tro en ko ba bia eno
enema Asanteman traditional council eye pabene kese ana ni pa se bi yenimu de yeka o anya yewu 2024 yemu na mbeka se wuremu bia beto Ghana ha first week na na mbeka se wuremu na beto nyema esisi wa Ghana ha sei nyema kese yenya pa bia abrofo ne koye ne so many years omo di bia ba omo de makoma ko 7 ana ba ne boa me se Ghana awiase nyina wo ye bonu obibini o obian so man 7 gold no mo de ba na sei anya makoma ko 7 no mo de ba Ghana ana ne burusa makoma ko 7 na me ti se bae enti Africa yenso no ma 7 bia nka 10 na saba anya fu Asantehene break world record na wo ka se wuremu na me ka sa beto ha ne tin ka me hye ko mo se accident be ni pa wu accident be sna ni pa wu na dabi rainbow beto asase we su a ay different colors makoma ko na ya se 12 na wo rainbow colors ma se 7 sana me hunu color no ye kokko ni gina homa wo de say accident ni se bi ewuo bi a enipa ni na de na empofiri mu wo bi na si na ye nipa nwanwa wa abere be hwemu na esunsun mu na sa de ni si okay enti asase we su won ade kasie bi abeto a eye heaven gate abeto Africa ha etitiru oman Ghana okay ebe kaka no me se Ghana be ka behwe o de me ka no bi be ka se Ghana atete apanse ni sa no bi abeka enso so de year come no obi eru a wonder so say go bi abrofo be ko no o mo se twere bi ko ade ba kokra ba akunya na ka hu nyina o mo de aba we da di pefe se biribi ye dai e wo wiase okay eti enne me ka kire ohefo bi o ha mi bia se how be a down so amani be a down so every within akofum obawre okay oba me African powers wa me wo anu ye se me show na ade ahoto ye de eba okay na me wa asem ka ma bo go bebre ewa mo ne Ghana ha bebre ya ma je so mo fama sida aseda mai on aseda mai we dey esra me to sur kan asasi esra mu pa mo ni mo ama wo ma bufuo ne ma wa ba ya de wa me ho fa aseda mai ebi wo London ebi wo US esra mu ama me pese nya me kase bedana ka anya sa woni abeyere da hospital ansa na de maseda ba no doubt nyese midwuma no munim de tumi ne terada woni a wo ba na se tumi na bo afa aseda bra wo ba na se wa kwankyira ba mo na so de beba amaya ba wo so fa for dem na so do adanse aba menua men kasa bebre ne wo he Ghana ha se won Ghana ha on ye wo bi brada ukuada ejuada yawada efiada wo sa days na me ka no brother ukuada yawada efiada na baba week ni nyina no e wo se sa da no a ye wo bia no ho enipa wo sa se be so bia kai ne da e de wo no na oye ne kra so da adwuma na edi bie ne kwan ma no okay what you say enti se wo so wo so so for dia enya afi na be frame aka se you were say na no obi frame me say what is your service course minimum de no person wo kire ya service me service na course say minimum so no buza me say so buza say wo je say oye adwuma me African powers me say me charge o frame a free consultation fee frame na to na mo ne bra ana say frame papa me ntimi ma me din di say na me mfa wo ka da ni wasunsu me nyo hwe me di wasunsu mu wie na akwankyere ba na ma kire wo na wo to ne ma ba na ma boa wo wo say na say me open say na frame e jabe so hwe no it's a free council free consultation okay I'm so for the e dey e jabe so hwe say the free consultation free counseling to be awo bia no papa ya wo bisa ase cost na yes also no onye wo hwe I'm prepping ya na nipa ye mpani say but eno so ne control do no also onye wo hwe the mo de wo mu ne say sere wada wo frɛ a oje udin ene no ahwehwɛ emu e de amount say ne o ma ekoso say e de amount o ne nyame kase kasa na nyame kase kire ne say nipa we problem onto odwan onto nantwe onto we ya no abeka cho say ni de hia saa ne ma na wo so to na oje e ye wo de a uwi a na de asu ye no de ho aseda e de aba we open say na ope bi wo obejo for 120 million bra for 70 million bra for 200 million e no kra so enkosi aga but we de o say onye o hwe okonya me kase anima akwankyere wo ma no na abeka cho no waye akwankyere esu ye na afa wo de aseda ba eno na nkofo bebre wo ho besi na omomfa o maseda ma ya ama ne ne bufu no so a wada wo ma say esu ye o ba bia wo bia no a country bia oni African powers edi nkomo na dia oyeba o na siu ya for seda bra na waso nyo na ekirei
ankofo how ene amane anya de amro African Powers gusu e wa ha ye free OTUMFUO de no so sense wa kan sem bebre ne ya ba Dr. Grace Bodu ene ontia se e bodi din kra na ya was such a nice woman ma me a obosi sita na fa yiba mo wu abefa no koya ya e ha adwene baba Dr. Grace Bodu oye Ghana nyina bia obi adwuma kese hospital mama so a odi agye nkofo bebre besi ne mo manya yaresa wona yaresa bia ne doso afei ya antikitame ya antijame ade echenya ya sesebi ono wankasa ne dem ne nan apatri o ne nan ase wahwe ase ene maame ne enkae ho enche bia na ye ne baso mo amohwe ne kai mo on the 9th of March bosomi ye dey the 9th March ena na ye ne e baso baba ye ni ho nkomo kakra bia mo na mo nim susu asem we de nkofo bebre na aka de omo pa bara fe na maduro so say na na asem ni sitia osusu mo ankasa oya de pa me asem we buy no me imagine say nka wi yeah but we are say de mpanyefo say de onimu kon ye ne gina twene ano and they true we are say bibi ho asase we so obia ni ho a obeye herbalist a oni ani anase woni bibi bɔ no ho ban okay asase we so herbalist biara herbalist akese ho Ghana ha minyi twin adwoa mimo bia so din obia wo de bɔ no ho ban okay asempa na meka no efi se ye betimi de yale bi akọ government hospital na yare na yale koankoro wo ye ho hwia anya dai enye yi yale koankoro bi asoso no efana no eye sunsumu yale ena ye yale koankoro ko yale bi enye sunsumu yale bi ano wo de kọ government hospital omutumi hwe ma ho ye dai eto yale a edini ene yale a eye yale a ehu yale wuo herbalist for na ye dai herbalist for na ye dai itimi tu ase okay enti se obi ye dunsini se obi ye dunsini obi ye malam obi ye sofo obi ye konfo no woti enhaban di sa what say obi yale a yale no wo nipa no yale no wo say ye obi ye pam yale ne dey e ma no koguo first no a meka asempa be si asem so okay first no a o share ni hospital ni clinic no ase no heba ayi na se no sambre no onyagidie ma esum bia no won bia no nankasa no wosom fufuru mu ano nim Africa tumi ya adwuma nti no wodi spirituality deeper okay kane no no wodi ne ma ne ya adwuma mo emra obenya sika mo no eno ye na adwene se sa spirituality sem no de wonye dey onko hobi na wi aso mpanyifo se ba bi otumfo bo pampa no ne ho hia no ade a oye ya awo se maame ni wi o maka nsa mebiri afa wo meto anu ma edin me de me hunu sunsun na me ba beka okay ade wo ye ya etimi ma difference as so easy e ono one mistake asempa na meka no e ono one mistake if so obi a ye sunsun madwuma wo so ye herbalist a ye sunsun madwuma straight herbalist for etimi he obi anafu ahonhono ne na satatai omutimi ye sa ade no what you say enti se woni anya betimi ye sa ade no yes enti herbalist bia we ni but eduru mre bi no na ono no herbalist no wasade no hokobo sofo so do hokobo na oba convince we free nananom titi atempo so do akoko say fa yesu na jaw na baby di fa yesu no so ye na so be fa yesu no mo no agya de na no yesu no first no ene ma sunsun no so yi ni so atwede no asempa na meka to na era me ya say asem tisi ase media bi ko abusiafo na bu media ni na me ya papa say asem si na sensentwerefo amamu ebe na mo abusuana na bibisa atom no amanfo obi e ka do be na ma huli asem ne sa asem we in fact me abusuana de wo ma nya de akura ba ku se kire se etumu ka se modehye no ofiti ya no benya sika obi betu metu kwa kotra bochire 20 good years na o mo bra kwa Ghana obi ti Ghana o kwa bochire within 2 years no o ye say pam abetra o ka se de ya ewi asibi wo enti obi wo no ma obetu kwa ko ko bon ho ban obabi no de ne kra ne na tia ko ja na sa de na bon ho ban ansa na ho no ko nya adwuma ke se de aye nkrepa enti ye ma mi Grace Bodu minim ne clinic ba ko ohwim o de say ti ohwim asofia kwa so a ohwim ene wo kese pa duro ho no ma ke se me da akra me duro ho no ni fact ne ma ni age pass enti ba se ma se ho kama why ho brutal na oje African traditional powers ni die duro me bi no na oje ni bi hwe ye wo sunsun grade 1 grade 2 grade 3 sa akoka nyame ani na grade ni wo de bia ye mimi nyame kase amne nam no oba no ho se obepem wo beboa mo a wakoso se opese wo ni sunsun no nante kopum wiase wie ya ye wo ade a ye be ya ma wo
so for so sunsun nanti na eda obetwa wani sunsun so bo anwa di ye no bo ma odi ye na se oyi na sa twede se kum no so edai ayi ni nsa afiri wase okay samre no wanya ho se pam so uni ahobambo entina ye besi afi we mu me beka se rainbow kesi be moto asase we suntu obi aye dai e mo responsible for it samre no mu ye no mu no mo tie enso so mama na me hu di ara Ghana ha kasara o nipa bi enso bo mutu ana mo baaye obi ada dan say dey aba ya enchi amatoto ni nasefo na enne makwa sa de nam kwan so bar minua na buru ma adwene ene me ntia ase so me obi o wa be ka che me African Points oba ho me African Points men ba mo resa akwanche na me kire no anye aso o mati nyame kasi amde ni adwuma me mo Yesu din ezi me nyame kasi no oje akokọ oje abronoma yebo Yesu osunya abronoma de bezi na bati wodi na ntwetete na ki Solomon wodi na dwe na ba for de mangare enye wono ko adifo bebre no mo de ba for de no wo mu na no mu sia affordable tia Moses mu na no mu sia affordable tia mi tutu mu no wodi dwan enti se wo ba me ho na se me nya akwankere ma na wo begina beka jo se me Africa boy me fam wala ni se o su ko de bo se bibi o wiase efi se na wiase no empanifo se dimpa esen ahunya me bo a enti ye ma mi grace bodu wo no wo ye ne de ene bi mu se ene wodwon wo kotu ko bi na nase mo enipa de odi ya e beka so wodwon wo kotu no kore odi ye bia so wodwon wo kotu ampa asase ozu na tie ana me bo a asase ozu obi bodi ye bia wodwon wo kotu me na me kasa se bi African Points na me obi bodi ye bia asa na Ghana fo ka aye no kore so nese wa ni ya me kasa wodwon wo kotu e be de na wi ase no what makasa do nse what you say dey true ba enti sunsun ana na wode bono ho ban spiritualist bia no wa we herbalist ayi wo kwat maka kire me Africa o bet me pia monte be ka kire me say adwuma wa ye bibi mo e ho ban na ko be no ba no bet masane ade ti ma ba ko ye mfansi ye wo ya le bi wa ban fo na toma desire ade no kwa say wo pa ye fo bi so a wo wa mane ha ban do na e ko na say so akopom pa ye ma sunsun ade ne adwuma say be ya le say wo ten ma na ma obusuya so first no ye eduru me bi o hu say de wadi ye kon so o jai sa ne mani nyina okay ene de down for the buy no enti wono ankasa ni fidie bi osum ye na osama na yi no asoma me kan no enye se fidie boni osum fidie se nka wode boni so so osum fidie ne de boni so so for de se wode bua abusuya e de abright abusuya na eduru mre bi no o ma ni yire fi ba bia enti na empanyifo ka se o ma wo yire firi wo kurom hene adan ya wo yira dwabo ase na je se o hene na ankasa dwabo ase na abesa ya ayira if say wo nti say de wo hene ne pia bonti a ye hyen ne man so dia se say enti ye ma me di wo na mate ase no se me kase no oni bibi o de bɔ no ho ban na me boa no wo bibi o de bɔ no ho ban a kane no e pegya no sika de bawie no gya sa de na chi de se okofa wo fa no ne se wa anye tete amamre na udi agoro ubewu asem aba sima ba ko so bi e wo hawa mane bi a de na onye na afa fancy asem wo me ka kire wiase obi wo hwe African Points ane se me si wure mbubi abeto asasa wure mbubi nya kanda na me pacho hwan na nim ade e wo hai ase kire cross na ko ya ko mu sa me ho asem cross wa yes na star esiso abusuya bia wo Ghana ni ya mami abusuya bia e wo Ghana ha e wo se Nyankopon etimi ni pa makoma ko 7 efiri mu na o mo fa nyamesom e ma o na o mu di akwankere no so na o mo de catch New Testament na o mo de bo o mo bra so obi o be me African Points bia me ne to nche 2 months me ma wo ba star e wo na abusuya mu nyame mu okay nti stand de machina se kire no okay se adwuma bia wo ye bia no so ma Nyankopon di nkan se ekum o nyame be yi wo se star ba ko pe e wo abusuya mu okay so nipa no person ye star wa abusuya mu bia person ye star wa abusuya mu bia na frɛ me na me kam kire wo me show 2 months pe me de kwadu bunu any guy fita ba ko na be sa de na ma okay no wo se bibi obi ase na nkam kra wo be ka se na nka bibi ni wi ase me na me ka kire wo ne okay ade we dem se wa bi ma mo ai star na da ho no wo person wo ye star wa abusuya mu se se afi na wa start comedy ana afi na wo pa adwuma wo visa se wo kata se bia person abusuya na kasa no wo na abusuya na ye okoko a frɛ me okay na abusuya na nya wo so faso na oyire no ma obi asoso enenyi wa abrabom okay peace shalom me nkasa bi mu grase nidi ade ejabe social African Powers na dodo na enimsi ya frɛ in fact nensam dia no odin efe etese edika utie ni bia no awunya asem firim na se dia aba etwa to okra ne se wo pese o ye star wo abusua mu a se na o si draw star to eche na efe pa cross wo na star da so kama obemu wa ye star titire ni petitire so wonti ase a be ni petitire wo abusua na wo nso
odo says obo ama bibia so twema ye kama me fa mo nsi na me nyina ma se na asra de bi nko ma me ankasa me soldier ba ko soldier what soldier. That's why I don't ginger me. As a Bible was there, I was saying, we want to know the good out here. It's the first time. Go and subscribe, no like, no comment, no share about food for Sonia. But you see, share my next video. You'll be on the Poku TV.